Lep pozdrav z komentatorskega položaja v Mariborskem ljudskem vrtu, dragi ljubitelji in ljubiteljice nogometa, dobrodošli v našo družbo in v družbo Prve lige Telemach. Predzadnje dejanje jesenskega dela slovenskega državnega prvenstva bo soočenje trenutno tretjeuvrščenega Maribora in zadnje uvrščene Nafte. Gostitelji se želijo od navijačev za leto 2024 seveda posloviti zmago, ki bi jim jasno olajšala delo pred nadaljevanjem tekmovanja v mesecu februarju prihodnje leto. Prosti strel za Nafto, visoka podaja v kazenski prostor, Dragoner je tam, priložnost za Kljuna, ki je streljal vendar čez mrežo. Danes, kot ste najbrž že opazili, najzvestejši mariborski navijači na drugem. Toda dobro so zdaj žogo prenesli čez polovico vijoličasti, Anej Lorbek do Sudanija. Morda je to lahko nevarno. Sudani v sredino, tam je Tete, toda brez zaključka. Brez pravega zaključka ostaja 0:0. Je Jan Repas, potem Sudani, Repas pa je popeljal žogo naprej, podal proti Teteju, napaka iz vrat je prišel Mauricio. Ja, mislim, da se tudi že preverjajo. Ja. Na ogled posnetka bo šel Anže Jerič in tu je mogoče pričakovati morda tudi rdeči karton. Ja, ravno to sem želel komentirati. Ja. Namreč VAR pregleduje situacijo, če gre za rdeči karton, drugače ne. Ali pa če bi šlo za najstrožjo kazen, pa glede na to, da ni bilo v kazenskem prostoru. Ja, mislim, da je tu definitivno bil prekršek Mauricija. Stik je bil, kontakt je bil, poglejmo, kaj bo rekel. Šele v finalu proti Zahodni Nemčiji z rezultatom 3:2. Bila sta pa takrat dva legendarna nogometaša, Ferenc Puškaš in pa Sandor Kočiš, tudi člana te zlate generacije, v kateri je igral Jožef Božik. Medtem priložnosti, gol! Prvič na tekmi je Maribor sprožil okvir in žoga je v mreži. Marko Božič je zadev z prostega strela, premagal rezervnega vratarja Senka in Maribor je prišel do vodstva. Tako je v bistvu kapitaliziral to številčno prednost. Ja, zgodilo se je tisto, kar je najhujše za moštvo. Prišel je seveda med tistimi, mislim, da celo 20 novinci je bil v poletnem prestopnem roku. Tojčič nazadnje igral za Javor iz Ivanjice, če se ne motim, v srbskem prvenstvu, medtem pa Božič preigrava. Tam je Marinič pred Sudanijem, ni še konec nevarnosti za goste. Znova Sudani, Repas strelja, Repas, Senko pa z obrambo. No, ko se je omenjal te kadrovske spremembe v Lendasu, nazadnje bil zraven letos v mesecu oktobru, vendar ni vstopil, tako da Jan zagotovo ima cilj tudi, da nastopa za državno reprezentanco. Zdaj je znova pri žogi, medtem ko smo izvedeli, da še en poskus, kakšen strel ima Benjamin Tete. Tu je zdaj Blaž Marko Božič, Božič strelja, Senko pa znova obrambo. Prva nevarna akcija Mariborčanov tudi v drugem polčasu. Jan Repas. Božič, pred njim je Pirtovšek, Božič v sredino in gol! Benjamin Tete je strelec, Božič pa je zadetku dodal še asistenco. Ja, Benjamin Teteh je zopet dosegel zadetek. Je pa tako kot tako selekcijo 15 kot 17 se borijo za obstanek. Zdaj Sudani na drugo vratnico, priložnost za Maribor, Senko brani, udarec Jana Repasa je bil to. Takrat so gole dosegli Grlič, Bugre in Božič. Takrat jasno še pod vodstvom Anteja Šimunže, to je bilo 22. septembra. No, priložnost znova za domače in 3:0 je zdaj tudi na današnjem obračunu. Strelec pa tako kot
u Lendavi, danes pa že drugič Marko Božič. No, Marko Božič polni svojo statistiko, izredno lep zadetek, pravočasno utekanje in seveda mat pozicija rešuje z izbijanjem v kot. No, eno od teh predložkov pa je končal v mreži, ko je Teteh zabil z glavo za, mislim, da 2-0. Zdaj je žoga znova v mreži, 4-0. No, ko sem ravno 84 minuti. Ja, ravno sem pohvalil Lendavče, nekako dobro rešujejo te predložke, pa so dobili tudi drugi zadetek neposredno po predložku z kornerja. Ali je bil strelec Sudani. Je strelec, tu ga zdaj vidimo, to je Grlić izvaja kot. Visoka žoga, priložnost za Barišića in obramba Senka. Luka Božičković, konec srečanja v Ljudskem vrtu, poraz 4-0. Verjetno si niste želeli na tak način zaključiti jesenskega dela tekmovanja. Da, naravno, imali smo dobar plan za utakmicu i mislim da nismo ušli loše u utakmicu, ali evo, desila se nažalost taj raniji crveni karton koji nas je presjekao i evo, nesretno isto primimo odmah iz tog slobodnog udarca gol. I eto tako, uz cijelu tekmu se nešto branimo, probamo nešto, ali naravno da je teško sa igralca manje i eto, na kraju velik poraz koji naravno boli, ali ništa, evo, nadaljujemo, sad idemo na pauzu i vratit ćemo se. Kaj vam je trener dejal na polčasu? Verjetno je poskušal spremeniti plan igre, nadomestiti tega igralca manj. Da, pa jest, ali nam je rekao, evo, 1-0 je bilo na polovremenu i da vjerujemo da možemo da preokrenemo uz neki prekid, uz neku šansu da dođemo do nekog rezultata. Ali eto, nažalost, 10 primimo brzo gol, drugi gol i tako treći i četvrti i onda je već teško bilo. Jesenski del zaključujete na zadnjem mestu, verjetno bo sedaj potrebno pošteno zavihati rokave v času zimskih priprav in se pripraviti na spomladanski del tekmovanja. Da, tako je, nemamo ništa, moramo dalje raditi tvrdo i idemo sad na pauzu, pa od januara onda krećemo na pripremi, da se najbolje pripremimo na taj drugi del sezone, ali mi dalje vjerujemo da možemo to, da izađemo iz tog zadnjeg mjesta i sve ćemo probati da to naredimo. Luka, najlepša hvala in srečno. Larbi Hilal Sudani, vjerovatno ste vrlo zadovoljni sa pobjedom, visoko pobjeda u kući protiv Nafte. Mogli bi reći da ne bi mogli na bolji način završiti taj prvi dio takmičenja? Naravno da, evo, završili smo prvi dijel u prvenstvu na najbolji način moguće. Evo, čestitam momcima svi da za danas od prve minute smo išli jako dobro na utakmicu, bez obzira što su igrali jedan igrač manje, ali pokazali smo karakter i agresivnost od početku, ali evo, danas 3 boda jako bitna i bitno da smo završili na najbolji način. Vjerovatno ipak bilo malo lakše, odnosno da je protivnik dobio crveni karton već u prvom poluvremenu. Naravno, ali nećemo procijeniti Naftu, to je nogomet, ako ima jedan igrač manje moramo biti fokusirani 1000%, zato što nije lako njima, a naravno da mi moramo zabiti prvi gol, to je bitno, ali mislim da smo kontrolirali praktički cijele utakmice, ali zasluženo pobjedu večeras. Sad je vreme za odmor, vjerovatno idete kući da provedete malo vremena sa porodicom i poslije toga, poslije nove godine, opet počinje rad. Naravno, evo, kako sam rekao prije, 3 boda danas je jako bitna, sad idemo malo očistiti malo glava, jer zasluženo sad idemo koristiti sa obiteljem i sve i vratimo se još jače za drugi dijel od prvenstva. Hvala i sretno nastavku. Jožef Božik, a 4-0 loss against Maribor. Probably not the best way to end the first half of the season, but however, a very difficult opponent. And on top of that, a red card in the first half. You had to make a substitution and change the game plan. How would you assess the performance of your team tonight? The first 20 minutes it was a different game, of course. I really liked how we played. We had chances. Maribor wasn't even close to our goal. So our game plan worked. The players did a great performance. Then, of course, the red card changed the game, absolutely.
but the players did everything. They showed their character. They fought until the end. But of course, in Maribor, in this stadium, one player down, it's hard to keep the good result. Unfortunately for you, you're finishing the first half of the season on the last place, 1 point behind Domžale. How would you summarize the first half of the season? Yes, this is all about the process of this team. You know, we are very young, but we keep going. What I can tell you, it's not only about the age, it's only about the experience. How many games we have in the first division. If I check the whole team, this is decisive. Now we collected a lot of games. I hope in the break, everybody will improve. Everybody, will learn something from this half year, and I think we are very close to start to collect the points. And what I'm waiting from the winter break is that when we're coming back, we also try to keep the balance between the performance and collecting the points. Is there any other changes you would like to make in the future? Could we expect any new signings, new players in the team? Of course, we have plans, but we have to check our opportunities, and we will see what's happening. I don't think that too big changes needed for us, but we have to take the responsibility in front of the goal. That's what I mean, because if you check the statistics in the first half of the season, our defending part is better and better. We have more chances to score, but we are not scoring. So this is hard. Thank you very much, Mr. Božič. Good luck. Thank you very much, and Merry Christmas for everybody in the Slovenian football, and all the best. Happy New Year. Thank you. Thank you. Same for you. Gospod Boštjan Cesar, verjetno si ne bi mogli zaželeti boljšega zaključka leta, visoka zmaga doma v Ljudskem vrtu in pa za nameček še brez prejetega zadetka. Kako ste zadovoljni z današnjo predstavo vašega moštva? Res je fenomenalna tekma. Igralci so pokazali, da zmorejo, da, kolikor smo se zmenili pred tekmo, da se ne zaustavimo na enem golu, da probamo doseči tudi drugega, tretjega in četrtega. Tako da vsa čas ekipi, igralcem, kako so odigrali to tekmo. V zadnjem obdobju je bilo precej govora, da ima Maribor težave z realizacijo oziroma s prihajanjem v zaključke. Danes zagotovo to ni bila težava, je pa morda res, da ste igrali tudi z igralcem več. Kako sami gledate na to? Ja, mi smo se tudi v prejšnjih tekmah prišli dostikrat v 16-metrski prostor, ampak nismo poentirali. Tako da tudi v drugem polčasu smo nekaj spremenili, da smo pustili tete v 16-metrskem prostoru in to je to. In sem zelo vesel, tisti, ki so dali gol, tisti, ki so odigrali, tako da vsa čas. Koledarsko leto oziroma jesenski del zaključujete na drugem mestu s 33 točkami in 6 točkami zaostanka za vodilno Olimpijo. Sedaj, če potegneva črto, kako ste sami zadovoljni s tem prvim delom, s prikazanim vašega moštva? Ja, lahko bi imeli kakšno piko več, ampak generalno se še spoznavamo. Zelo dobro prišlo obdobje na pripravah, tako da gledam s tekmo v tekmo, z dneva v dan, tako da bomo na pripravah naredili vse, da naslednji del sezone odigramo na top nivoju. Ko ste ravno omenili priprave, vaša ekipa se ponovno odpravlja na priprave v Turčijo. Na čem bo največ poudarka, kaj bi si želeli izboljšati v vaši ekipi? Lahko morda pričakujemo še kakšno okrepitev? Ja, sedaj po zadnji tekmi se bomo usedli, da vidimo, kakšna je situacija. Tako da v obeh fazah hočem napredovati, hočem, da ekipa napreduje, tako da bo poudarka na obeh fazah. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala tudi vam.